Muligererio no na gukwandira ndonsia sobereta simaragoba yabono chinga kichinene ngo kwaligania semesa ya mangana maya elinko manyigati yale tobereto gukwaliganiria kurwa sema mbiyale ngentambe hoeka chinso chigabono chiyabono maragoba litukonelia Jumapili tariki ni sana na mo omutinyo kabere omoka bwikiri bubere na merongebere nebere na mangabere ka okolekana kuna bono hekeroto kuligereria ho murubuli bogo chaka korwa ebirengo byo wenia ose ensemeli ya Universal Health Care niwo gurubene litukolia nkyo ase county ya Mombasa Sumurai Wensuru Kenyatta hago chikoro totabeno gochakigwa kwa ose omurobili yo niko chinga kechi abata nakurase Mount Kenya batebira mange abaigonsemo ya siasa na mange abaka okolekana kalekere Ndizi TV bono na Camel Park bagendrete no mujego bo kwaligania litukolia Jumatatu 11 asubwali bo mugusi ayo amonenda mange na kwaligana nkomanya senchira yobo ikirano tirane nkruko Vincent Onyancha. Umurobelio bwo kwaligania lituko lye Jumatatu 11 mutinyo igarabe lituko lyo bwali bw'umugusini gogochyokolekana asomo baganio Camel Park meyo mocho bosongo iga agochekerokeria abwatani naboigo na television ya Ndizi TV bagendete kuyaligani boikiranu asebanyara gotarira chinsemo ao ime yorogongo rwagusi anane ime iye county ya Nyamira aya niga gocha amatuka make ekerokeria okubwatana no gocho mugusi yamo ko gochigokolekana asindagera aho boigo chirachikulye gwa ase ensemeyo nabo ase lituko lyankyo boigo Ndizi TV igera atare chinsemo ao anane imeye county ya Kisii maigari lituko lyalero gotarire county ya Nyamiromo yigo yoni gochaka lituko lyalero ase mambi yalero ekero bachaka kurwa sensemo ya Camel Park. Tumusia moganyire mono inwa bageni batagete atore tuyaliganire toigore dance moganyire mono inwa bageni batagete atore tuyaliganire toigore dance. Konyoro obugene wainse ase goitera omurobelio bwe serikali Universal Health Care nigora cha kigobene lituko lyankesi county chionsi kolinde umurai wenso Mskuru Kenyatta nigarekirana se county ya Mombasa lituko lyankesi gochikigorana korotota omurobelio yubene kolengano muwaziri ase nsemo yobo cheni mtaikawe nigatebiruna goitera asumurobelio bwo Konyoro obugene abwekerango gensi na igo obugene bwa wango nigo orachiko konya ense ya Kenya soko genderea nigo kagwe atebire namba chikobwatirana bune wizara mone serikali kone kibuna aba Kenya konyara bale obogweni abwanso banyakantebo na Universal Health Care residents of Mombasa to come and witness this very important occasion as we launch the universal health coverage for the entire country from this particular spot. So sisi tuko hapa katika Port Reitz na tuko hapa kuangalia na kuona vile mipango inaendelea ya kesho, kwa sababu kesho tuna mgeni wa heshima Rais Uhuru Kenyatta ambaye atakuja hapa ndio sisi mwanzo wa universal health coverage, yani ni ile mpango ya tumepanga katika kama serikali tumepanga mpango ambao ni wananchi, si wa wetu wenyewe. Hii ni mpango ya wananchi ambayo watahudumiwa mahospitali na mpango wa National
health insurance. Na gotigana na yo omubunga usuna East Yoigore omubwatani boigo mutene bwobo choria se kiama kia ODM Junet Muhammad nigo atebire bone baguchikubwatana ne kiama kia Jubilee anaboigo na ODM asoga aseganga yokonyara gwikirania magendra sense ya Kenya Junet Muhammad ni gateruna okubwatana kwa bone ukochi okolekana asemero beli yonsi elikonyara kubikirania aba Kenya kaukona kurwase county ya Migori ni garata yabuna enenchereye moyo kunyara kubekeria aba Kenya na kwabwatania aseganga yabo yo guchikokole mirobiri yonsi erengete serikali yamo bune byama bibere Jubilee na boigone kiama ya ODM. We are partnering with Jubilee for sure. We are going to form a coalition with Jubilee for the 2022 elections, and we will come up with mechanisms and formulas to do nominations together, to do, now that we are partners, we will be doing things together. Yeah, whether it is nomination, whether it is politics, whether it is political business of the country, in terms of advancing the agenda of the country, anything that is good for the country, we will do together as partners. Once that coalition has been cemented and ratified by the different organs. Advancing the agenda of the country, anything that is good for the country, we will do together as partners. Once that coalition has been cemented and ratified by the different organs. Na gotigana no oroboti ruo rora asembe gotokumanyiguna omurai wenso muskuru Kenyatta ni gobono anyarega kubolia abantu bonsi anene obwat obomo bwa Africa ose African Union AU asenchira yokubwaterana ane asokunyara goikerania obulendi obuya ase orogongo ru Africa kaukwana ime ya Addis Ababa ase ense Musa sense Ethiopia ekirobaikeraneta sege karokyo mu bwechinse chi Africa AU ekikere kemeronge 35 nigate birebuna chinse chi Africa osorongo ru Africa nigo rubwatiri berere siasa na boigo ogotatuara obulendi boiseine egento kerere chinse chiberose chinse chia orogongo ru Africa kwirana magega asate birumuna abachikoligererie gangeyo nali chinse chionse chinanyare gokina na gotwara ubwa matebero biya anana asogokora berage siasa na boigo gotingia obulendi asorogongo ru Africa. In this regard, the Assembly may wish to request the Peace and Security Council to discharge its mandate on the conflict in Western Sahara in accordance with the relevant provisions of its protocol and the relevant Assembly decision by reviewing the situation in the Western Sahara as necessary at heads of state and government level. This should also include receiving briefings from the AU Troika, engaging the two parties, both of whom are member states of the African Union, to address the unfolding situation in order to prepare conditions for a new ceasefire and to reach a just and durable solution to the conflict. This will pave the way for the self-determination of the people of Western Sahara in line with the relevant AU-UN decisions and resolutions and the objectives and principles of the Constitutive Act of the African Union. The Peace and Security Council has taken major steps endorsing areas of priority for the utilization of bank interest generated from the fund, and we must keep building on this success. Of bank interest generated from the fund,
and we must keep building on this Kenya success. kwanza obwataranti byama hagati yabo kiama kya UDA inse yomokonyi bumurai wense William Ruto nabo igo ase kiama kya NC ama National Congress kiyokora na Musalia Mudavadi nabo igo ne kiama kya Ford Kenya inse ya Moses Masika Wetangula niko bagendrete neganga yokurigeri chikura sensemo ya West na aseri tukolya lero nigo balengase county ya Vihiga abwase bakolera mange aseganga yabo yokurigye chikura nigo chinga kicho Musalia Mudavadi nabo igo na Moses Masika Wetangula bate abuna asa amatuka maiga babeire bakomoko boko omora iwe kiama kya ODM rero dinga kolende heretanya kwa bwatsi nigo chinga kichi bate rubuna asobo choli bogo chiokoleka no mutinyo gatana gatatu mwakojo nigo bago chikoene kinkomoligali bale omokonyo mrebwense William Ruto chikura chinga kurwa sensemo ya Western nigo chinga kichi William Ruto yoromokonyo mrebwense erate abuna abana inchi yosawa Kenya na wabwato kubwani ngo bago chikochora sobo choli bone bogo chikokolekana omwakojo iga. Sasa wewe Uhuru, mbona wakati huo ulikuwa unasema mambo tofauti na sasa wewe ndio unatuletea jamu? Unatuletea jamu. Mimi nimesaidia Raila. Wewe umemsaidia Raila. Lakini sisi tunauliza, na ni lini Raila atatusaidia sisi? Na sisi kama ndugu zenu tumeamua tutatembea pamoja, Musalia Wetana Ruto. Mzee wetu jirani hapa tumemsaidia mara mingi, mnajua. 2013 Wetana alisimama na yeye, kweli rongo? 2017 Wetana alisimama na yeye, Musalia alisimama na yeye, kweli rongo? Asante niliyopata ni kuchapa teke na kuambia toka kabisa. The people of Kenya cannot elect a puppet. The people of Kenya cannot elect a project. The people of Kenya cannot elect a man of deceit who cannot keep his word. The people of Kenya cannot elect a conman. The people of Kenya cannot elect somebody who cannot keep his word. The people of Kenya cannot elect a man who has no track record of doing anything. The people of Kenya are clever, they will know what to do and they know what leaders to elect. Omubunge umadhira Rigathi Gachagua nigobona mugandiri umurebe kiama kya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kone kibunankwe bwatane no bomo buli burachikoba konya anene asegesa kukia bakamba nigatebere buna Kalonzo aisegwetenere bye kasoko ligichikura na bogesa kukia bakamba batachiko konya kakobwatekana buna na igera mberege tira soko nyora chikura chinyinge igatebere buna aseche county cha Kitui Machakos echinchiko chiko mweti erebieka gochiko ira obrai wense nigo chinga kiechio Rigathi Gachagua abolri Kalonzo Musyoka kwebwate no homo bolibora mokonye aso kwenyorera chikura na boigo asegesa kwegikoso ase serikali. Kiongozi wetu hapa tunampenda, tunamheshimu, anapiga. Asiporudi kwa Raila akisimama peke yake kuna pahali ataenda? Wacha tuongee ukweli. Kura ya Kitui, Makueni, Machakos 1.5 million. Sasa 1.5 million kuna pahali naweza enda? Sasa nyinyi tafadhali na muomba mkuwe watu werevu wa kupiga hesabu. Msikubali tena kukaa nje. Hata ukienda kwa stage ukute magari, unaigia ile gari iko karibu kujaa ama ile haina mtu? Ni gani? Sasa hii mnaambiwa mfuate, imewekwa juu ya mawe. Engine imefunguliwa. Sasa unaambiwa ingia hiyo, kwanza tufuge engine, tujaribu kuona kama inaguruma, na ile gari ingine ni kujaa inajaa. Hii ya William Ruto ni gari ya abiria 9. Iko abiria 8, amebaki moja kutoka Masaku. Simutaingia hii gari? Simutaingia? Na wacha nieleze nyinyi watu ya Masaku, tafadhali muangalie na mufikirie. Amekuja kwa Jubilee, ametutia hasara kubwa. Amekuja mwaka 4 peke yake, ameharibu boma yetu. Amevuja boma, imekuwa boma hata huwezi elewa ni boma gani. Na sisi tulikuwa tumesema akija kwetu atatuharibia. Na sisi hatutaki kuumia kama vile mliumia. Kwa hivyo hii ni wakati wenu
Mujipange, mutajipanga. Na gutigana najo etureti ya bagaga kurwase ensemo ya Mount Kenya na se county ya Murang'a ni gobono baganire omukonyo murewense gochoro kurwase ensemo ya Murang'a onyo murewe kyama gya ODM Raila Odinga nero gochigo chorwa koirukia ebandera ane ensemo yo kuligyo murewense ni gochinga kichi batebire buna Peter Kenneth gawenta koi walibaga koba omukonyo murewense likubwaterana no murewe kyama gya ODM Raila Odinga abosio gochikuligia obocho Liose chikura aseganga chichigo chiokolekana omutinyo gatana gatatu omwako yiga igobate bine chinga kiensemo ya Mount Kenya ebwento kunyirwa na koegwa omukonyi. Wazee wamesema kwa sauti moja wanauga mkono Mheshimiwa Duati, Peter Kenneth, Rais Kenyatta na pia Raila Amolo Odinga. Kama ingewezekana tupatiwe kiti cha makamu wa rais ije katika hapa Murang'a, tungefurahia sababu kutoka wakati dunia iliumbwa hapa Gatanga ama Murang'a ama Gatanga hakuja kuwa na waziri. Ayubo igo kagendrete ekerogo kyobokonyo burayiwense nigo kagendrete komererwa mate kurwa chinsemo oyobwango igabo no koganigo etigwa guchikobo mukonyo burayiwense no muwaziri w'abalimi Peter Munya abwatene kurwa se county ya Meru baganire burayiwense Muskuru Kenyatta komwaliga auseri bagali ya bene Peter Munya elikonyara kubwatana no burayiwe kyama kya ODM Raila Odinga asokoligyo burayiwense asobocholi bumwakoyo iga. Mheshimiwa Munya hata angefaa kukuwa president, wachana na deputy. Wangapi wanasema anataka kuwa president? Wacha sisi kama Wameru tusivute watoto wetu wale wanaweza kupanda juu, tunamshika tunamvuta mkia ama tunamvuta shati ndio kuliko apande juu, tumsukume tunamvuta chini. Tuache hiyo madharau. Monchu muligereria nande tiganko inyole buna ekero kiria togendete kweroberia Ndizi TV kubwaterana Camel Park somoyega ogochiko kolekana stariki 14 mu muchinyego kabere nigo togendete kose buna Ndizi TV nigo bantu goitana na chinsemo au anene maigali tukulia lero konyara goikase county ya Nyamira na goitana na chinsemo eliko ene kibuna konyara toro gukumanyia alliance ya gendrete kolekana inyera omunyegoyo nigo ora kolekana litukulia Ijumaa gochakira chinse ikomichia margoba goika lituko obogochiko kera lituko lya Jumamosi omorobyo nigo gocha aseganga yokomaleta omugusi hamo aiga nigo ora chikonyora anene chindagara chegokoro gati yebinde binge naboigo nabanyangero urwasorongo lituro gusi nigo barikirane ase ensemeyo abarali Ndizi TV inyora lituko lyankyo nigo boigo baratare chinsemo kubwaterana n'umubaganyo Camel Park maiga yelitukulira gukora ase county ya Nyamira litukoli yanke ko barabwatinse mochinde anene ime ye county ya Kisii bali baikirana asomo yegoyo nigo bagendrete goitana nago ikachinse chiga chia bono margoba ekero kelitogendrete gukwaliganiria omujegoyo iga ogochiokolekana lituko lya Ijumaa ayonse nigagocha ase TV yao anigo trakolentera ayonse lituko lya Ijumaa kurwa ase TV yao ya Ndizi TV ayongati yalia togende tukuroberia na kone kibunanko ya nyoraya onsi lituko ilio rabe lituko lya Ijumaa teaturara na lyabe abereka okolekana ase lituko lya lero. Amamara ni matenge ngimo saja. Hapo endelea Simana bakwanira mbiyamore nakimagoita bangora ina gakia ba mama ba minto na bana ba minto mbiyamore naende Nchenkoro kwa Sara Nyarangio Ntita seitegere mu machoge chache asakoro kuogembo nigongo kolega asinege tatseni kya Ndizi TV ekiya chire nkuma ime na isiko yorogongo rwagusi na kikiagera to banchita bantu bage simatu achire to bakwanie aende mbiyamare
bana ni wangukoromba babelio korokwa na ya Mwanshumuligere aina yakorekana lituko lya lero gati yechinsemo ime ye county ya Nyamira bali bakuboliga onyanja ntorakoraga igasendizi TV tora na lituko lya mambia wikirabo nongo ikiro mwero mangana mu mwanshumuligere lya asenchera yabene nyero chikoraga isato nande ingere na SMS iganyara kumanya nanda mange aseri babuna botambe tobwati gweterensemo ye mtandao ensemo ya Facebook tobwati buna Ndizi TV News na begensemo ya YouTube na bogotonyora buna Ndizi TV News tiganyara chirabo tumbera na isato ireterana nkuruko Vincent Onyanchao. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi nigo bono yakini kirundekerene nego kurendera chibicha chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Bwumugusi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Ubwensu Bwumugusi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware iyuri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukanye chirange